Kuri uyu wa gatandatu ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024 ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije muri biro politike y'iri shyaka ryatangaje yuko abanyamakuru bo mu Rwanda bafite ubushobozi bwo gukora itangazamakuru ryiza ariko babangamirwa n'ubushobozi. Ibi byatangajwe n'umuyobozi w'iri shyaka Dr Frank Habineza aho yavugaga ko abanyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda batabasha kubona amapibulisite ya leta. Amapibulisite akaba ajya mu bitangazamakuru bya leta bikaba binatuma ibitangazamakuru bimwe na bimwe bifungwa. Avuga ko igihe bazagera ku butegetsi ibi bizahinduka, ibitangazamakuru byigenga nabyo bikajya bibona amatangazo ya leta kugira ngo abafashe kubona amikoro yo gukora uyu mwuga. Kurikira uyu muyobozi uko yabitangaje. Twasanze abanyamakuru b'u Rwanda bafite ubushobozi buhambaye ariko bitari gukoreshwa neza kubera amikoro yabuze. Twasanze abanyamakuru bifungwa, ushaka natanga ingero, na radiyo nziza nka Protect FM yarafunze kubera ibibazo by'amikoro, hari za Royal TV yarafunze, KFM sinziba mwibuka yari nziza cyane yarafunze, n'izindi nyinshi cyane bigiyemo mwese murabizi no kurusha. Usanga waganira nabo ugasanga ikibazo kivuga ati biragoye kugira ngo ukore amakuru, ukore akazi, ubone amatangazo ushobora ko bahemba bano bantu ishoni gukora. Usanga hari ikibazo cy'amikoro. Noneho arabikabona iki izo amatangazo yose ariko bafite na bije y'igihugu. Twasanze kuri Rwanda bitangazamakuru usanga yuko bihindutse byabyiza kurushaho. Ishyaka ryatangaje ko rigamije gusesengura ibibazo by'igihugu ridasesereza kandi rigashaka ibisubizo ku bibazo by'igihugu byose. Ibi byatangajwe na Honorable Senateri Alex Mugisha muri biro politike y'iri shyaka. Tumukurikire. Gusesengura tudasesereza kandi ntitwokoze kubera kuwokoza, ahubwo tugatanga ibisubizo by'ibibazo bitabashije gukemuka ndetse n'ibyagiye mu murongo wo gukemurwa, tukagira inyongera dushyiraho kugira ngo amata abyare amavuta, igihugu cyacu kizagere aho gitemba amata n'ubuki nk'uko bihora byifuzwa kandi bivugwa no mu ntekerezo z'abanyarwanda benshi, kuko igihugu cyacu niko cyahoze kiri. U Rwanda rwahoze rutemba amata n'ubuki. Uyu munsi rero turashaka kugira ngo imvugo ishyirwe mu ngiro tugendeye ku byifuzo n'ibitekerezo byatanzwe n'ishyaka nk'iri ryacu dukunda ryazanywe no kugira ngo rizane impinduka nziza mu gihugu. Tugiye kubagezaho amakuru yaranze iki cyumweru. Amakuru yacu aribanda ku ngingo nyinshi mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo ndetse no hirya no hino ku isi. Amakuru yacu ko tuyahere mu Rwanda. Ntabwo tuzi icyaruze abanyekongo Major General Nyakarundi. Umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi yagaragaje ko ashidikanya ku musaruro w'ibiganiro by'ubuhuza bibera i Rwanda muri Angola, mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC bwatanze isezerano ryo gusenya umutwe witwaje intwaro wa FDLR, nyamara bukaba bukomeje gukorana nawo. Ni ibikubiye mu kiganiro ku mateka y'itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa n'ihagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse n'urugendo rwo kwiyubaka ku Rwanda nyuma yayo. Yatangiye mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyabereye mu kigo cya St Ignace mu mujyi wa Kigali. Major General Nyakarundi yavuze ko ubwo Jenoside yahagarikwaga ingabo za RPA Inkotanyi zatekerezaga ko birangiye, ariko ko bamwe mu bayikoze bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagashinga imitwe nka FDLR. Kugeza ubu bakaba bagifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati ubwo twari tuzi ngo intambara irarangiye, ariko yangengabitekerezo itararangira. Kuva mu 1996, 1997, 1998 bagarutse kongera gutera. Abajenosideri bari barahungiye hakurya mu Gunga muri Kongo mu nkambi bagarutse kongera gutera. Icyo twakoze rero ni uko haje amabwiriza yo kuvuga ngo tugende tugarure abaturage tubatandukanye n'abicanyi. Major General Nyakarundi yagaragaje ko byari bigoye gutandukanya interahamwe ex-FAR ndetse n'abandi banyarwanda bari barahungiye mu nkambi zo mu burasirazuba bwa Kongo zirimo iya Mugunga, ariko ko byashobotse hataha ababarirwa muri za miliyoni bari baragizwe ingwate n'abo bicanyi. Major General Nyakarundi yasobanuye ko ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwasezeranyije abashinze FDLR kubafasha gufata u Rwanda.
abasimbuye mu mbuto kugeza kuri Felix Tshisekedi uriho ubu nabo bagenda bizeza FDLR gufata u Rwanda. Yavuze kandi ko ubutegetsi bwa DRC bwakomeje gukorana na FDLR butitaye ku bwicanyi uwo mutwe ukomeza gukorera abanyekongo. Major General Nyakarundi yakomoje no ku kuba ibyo byarateje ubwiyongere bw'impunzi z'abanyekongo zirimo n'izakirwa mu Rwanda kugeza magingo. Ati niyo mpamvu rero mwumva hari ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Kongo iyo babyemeye bicishijwe muri Angola kuri perezida wa Angola kugira ngo abo bantu basubire iwabo. FDLR bayikuyeyo ariko ni ibintu bitoroshye, ntabwo tuzi icyaroze abanyekongo. Impamvu avuga ko bitoroshye nuko icyo gihugu nta bushake gifite bwo gusenya FDLR nk'uko amasezerano ya Rwanda abivuga. Nyamara mu ba mbere ibangamiye cyane harimo n'umutekano w'abaturage bayo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Christophe Rutundura aherutse kuvuga ko ingabo za Kongo zitazarwanya FDLR. Amakuru yacu kandi yakomereze mu miyoborere mu byerekeranye n'amatora. Rusizi yabonye visi meya mushya usimbura uwarwanye na meya. Habimana Raferedi kuri uyu wa gatatu yatorewe kuba umuyobozi wungirije w'akarere ka Rusizi ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Habimana yari asanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke. Yasimbuye kuri uyu mwanya Ndagijimana Louis Munyemanzi wegujwe ku nshingano ze mu ntangiriro z'ukwezi gushize. Uyu yeguye nyuma y'iminsi mike havuzwe amakuru y'uko yarwaniye mu kabari na meya Dr Kibiriga Aniseti. Diane Rwigara yatangaje ko agiye kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda nyuma y'uko abigerageje 2017 ntibimukundire. Diane Rwigara agiye kwiyamamariza kuba perezida w'u Rwanda. Diane Rwigara yabwiye BBC ko yafashe icyemezo cyo kongera kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu matora azaba muri Nyakanga uyu mwaka. Diane yaherukaga kugerageza ibi muri 2017 ariko kandidatire ye yanzwe na komisiyo y'amatora ivuga ko yakusanyije imikono mihimbano y'abantu basabwa muri buri karere kugira ngo umuntu yemerwe nk'umukandida ku mwanya wa perezida. Diane yahakanye ibi avuga ko yari yujuje ibisabwa kugira ngo yiyamamaze ahubwo ko yavanywe mu biyamamaza kubera impamvu za politiki. Uyu munsi ntiyahise asubiza ibibazo bya BBC ku bijyanye no kongera kwiyamamaza, gusa yemeje ko ari byo koko agiye kwiyamamaza nanone. Mu mwaka wa 2017 yatangaje ibibazo bitandukanye mu Rwanda ashaka gukemura aramutse atowe, ariko amaze gutangaza iyo gahunda ye hakurikiyeho ibikorwa bitandukanye byo kumwibasira ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe yarafashwe arafungwa, we na nyina na murumuna we Anne Rwigara baregwa ibyaha byo kunyereza imisoro, ibyaha bahakanye kuri Diane hiyongeraho n'icyaha cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku butegetsi buriho mu Rwanda. Icyaha yahakanye kandi byitezwe ko no kuri iyi shuro Diane Rwigara yaza nk'umukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora ateganyijwe mu kwa karindwi. Kugeza ubu abifuza kwiyamamaza bazwi barimo Paul Kagame usanzwe ku mwanya wa perezida wa Repubulika, Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Abandi bifuje kuba abakandida kandi batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Victoire Ingabire na Bernard Ntaganda ubu ntibishoboka kuko inkiko zitabakuyeho igihe bamaze bafunze. Ntibizwi neza niba Diane Rwigara atazarebwa n'ingingo z'ubusembwa mu by'amategeko kuko yamaze hafi umwaka umwe afunze hagati ya 2017 na 2018. Diane w'ikigero cy'imyaka 42 ni umukobwa wa Sina Paul Rwigara, umunyemari wapfuye muri 2015 mu buryo butavugaho rumwe. Polisi yatangaje ko yishwe n'impanuka yo mu muhanda mu gihe umuryango we uvuga ko yapfuye yishwe. Komisiyo y'amatora mu Rwanda ivuga ko abashaka kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda no ku mwanya w'abadepite bagomba gutanga kandidatire zabo kuri iyo komisiyo hagati ya tariki 17 na 30 Gicurasi umwaka 2024. Rwamagana abaturage baragaya abagabo banga kwisaramuza bavuga yuko igitsina cyabo kiba gitoya. Akarere ka Rwamagana basabye koko hakongerwa ubukangurambaga mu bantu bakuru ku bijyanye no kwisaramuza kuko hari abakiri Rwamagana hari abagabo batinya kwisaramuza ngo igitsina cyabo kitaba gito. Bamwe mu bagore bo mu karere ka Rwamagana basabye ko hakorwa ubukangurambaga mu bantu bakuru ku bijyanye no kwisaramuza ngo kuko hakiri abafite imyumvire y'uko baramutse babikoze ibitsina byabo byaba bito, ikaba imwe mu mbogamizi ikomeye mu kwirinda virusi itera sida. Ibi byagaragajwe na bamwe mu baturage muri aka karere ubwo ku isoko rya Ntunga hakorwaga ubukangurambaga bwo kurwanya sida.
Musabyimana Rufosina utuye mu kagari ka Ruhimbi mu murenge wa Gishari yavuze ko hari abagabo biganjemo abakuze badakozwa ibyo kwisaramuza ngo kuko baba bumva ko igitsina cyabo cyaba gito. Ati nk'abantu bakuze harimo ababitinya, abantu babyemera kenshi usanga ari urubyiruko hafi ya bose, naho abantu bakuru bavuga ko iyo babisaramuje igitsina cyabo kiba gitoya. Ubu rero twabishishikariza kuko iyo umuntu yisaramuje hari indwara nyinshi aba yirinze zifata mu myanya y'ibanga. Nyirasabimana Claudine ucururiza mu isoko rya Ntunga nawe yagize ati ababyanga ni abakera bakuze, babyanga bavuga ko ntacyo bibatwaye kubaho batisaramuje, abandi bakavuga ko ibitsina byabo biba bito. Njye nsaba ko serivisi zose zitangwa bajye babanza kubaza abagabo niba barisaramuje. Umugabo ucururiza mu isoko rya Ntunga utarisaramuza yavuze ko icyabimuteye ariko akenshi iyo haje ubwasisi poromosiyo yo kwisaramuza usanga byitabirwa n'abana, abantu bakuru bo bakagira ipfunwe. Kizimana Hussein utuye mu murenge wa Musha we ntiyemeranya n'abavuga ko iyo umuntu yisaramuje igitsina cye kiba gito. Yavuze ko kuva yakwisaramuza igitsina cye cyabaye cyiza ndetse binamurinda umwanda. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr Ikuzo Basile yavuze ko ubushakashatsi bwagaragaje ko kwisaramuza bishobora kukurinda 60% kuba wakandura virusi itera sida, akaba ariyo mpamvu bakangurira igitsina gabo kwisaramuza. Ati ariko nanone ntabwo bikuraho kwandura 100%, niyo mpamvu dukomeza kubakangurira gukoresha ubundi buryo bwo kwirinda virusi itera sida harimo no gukoresha agakingirizo. Bivuze ngo kwisaramuza hari icyo bigufasha ariko si 100%. Dr Ikuzo yakomeje avuga ko abantu bakuze bumva ko kwisaramuza igitsina cyabo kigabanuka, iyo myumvire atari yo ngo kuko uretse igihu cy'inyuma bakata nta hantu muganga akata ku gitsina. Ati ubundi urebye iyo basiramuye ntabwo bajya bakora kugabanya igitsina, ibyo ni imyumvire itari yo, n'uwaba ayifite njye numva atari n'abakuze gusa, hari n'abavuga ngo abana iyo babasaramuye bakiri bato ngo ntabwo ibitsina byabo gikura. Iyo myumvire ntabwo ari yo. Ntakozwe muri 2020 bwa DHS bugaragaza ko ku bafite imyaka kuva kuri 15 kugeza kuri 49 mu Rwanda hari hamaze gusiramurwa abagabo bangana 56%. RBC ivuga ko abantu bakuze aribo batinya kwisaramuza ariko ko mu bato ko byakemutse. Kuri aba bantu bakuze ngo abenshi bagiye basaba gushyirirwa iminsi yihariye kugira ngo babikorerwe. FRN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukomeje kugirira nabi abarundi mu ntara ya Kibitoki bahangayikishijwe n'inyeshyamba z'abanyarwanda FRN zikomeje kubacuza utwabo. Hashize ibyumweru 2 abatuye mu mudugudu yegereye ishyamba rya Kibira ya Gafumbegeti na Rutorero muri zone ya Butahana bo muri komine ya Mabayi intara ya Kibitoki bavuga ko bafite ubwoba bw'inyeshyamba z'abanyarwanda, bavuga ko ari zo mu mutwe FRN ngo zambura abaturage ibizitunga ku gahato. Barasaba kongera aho abashinzwe umutekano kwirukana abo bantu bitwaje intwaro no gufata abakorana nabo. Kuri iyi ngingo ubuyobozi bwa komine bwemeza aya makuru kandi bugaragaza ko bwatangiye gukorana n'inzego z'umutekano. Abaturage batuye ishyamba kimeza rya Kibira mu midugudu ya Gafumbegeti na Rutorero muri zone ya Butahana bavuga ko bahora baryamiye amajanja batinya igitero cy'inyeshyamba z'abanyarwanda zo mu mutwe wa FRN ngo zimaze imyaka igera ku 10 muri iriya shyamba rinini cyane, nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, hashize ibyumweru bigera kuri 2 uyu mutwe witwaje intwaro ugizwe n'abantu bavuga ikinyarwanda waka kugata abatuye ibicuruzwa biva mu buhinzi. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yemeza ko bamwe mu basirikare bakuru b'u Burundi FNDB bahora bahabwa amafaranga n'izo nyeshyamba kugira ngo babagezeho ibyo kurya. Ikibazo cyo kubura ibiribwa kigaragara mu nyeshyamba kubera gutinya kwicwa n'inzara, batangiye gushaka ibyo kurya mu ngo ku ngufu, nk'uko byatangajwe n'umwe mu baturage bo mu mudugudu wa Gafumbegeti wahungiye muri komine Buganda n'umuryango. Undi muturage wo mu mudugudu wa Rutorero nawe uri hafi kugenda avuga ko atagishoboye guha ibiryo umutwe witwaje intwaro ndetse atagishoboye kwihanganira kuba uyu mutwe uri aha kuko ushobora guteza umutekano muke ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Nk'uko amakuru akomeza avuga ngo urujya n'uruza rw'izi nyeshyamba
rwariyongereye nyuma y'aho hongereye kuvuka umwuka mubi mu mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Amakuru amwe kandi avuga ko ingendo nyinshi z'amato z'izo nyeshyamba hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyongereye, ngo bafatanyije na bamwe mu bayobozi mu nzego nkuru z'igisirikare na gisivile mu Burundi begereye ishyaka riri ku butegetsi, ngo izo nyeshyamba zifite gahunda yo kugaba ibitero mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda ziva muri Kibira, ishyamba rifatwa nk'ibirindiro byazo. Abaturage bibaza impamvu abayobozi ba gisivile n'aba gisirikare badatanga ibisobanuro ku mpamvu ituma izo nyeshyamba ziba hariya. Babasaba abashinzwe umutekano kandi kubuza abo bantu bitwaje intwaro guhungabanya ituze n'umutekano by'abaturage. Umuyobozi wa Mabayi yemera ko azi aya makuru kandi arateganya kubonana n'abayobozi b'ingabo bakorera muri iri shyamba rinini cyane kugira ngo iki kibazo gikemuke. Jeanne Izomuhorera arahamagarira abaturage kongera ingufu mu gufatanya n'ingabo baziha amakuru menshi kugira ngo bamenye neza aho izo nyeshyamba z'Abanyarwanda ziherereye muri Kibira. Abajijwe kuri iki kibazo, ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana yavuze ko hashize ibyumweru amarondo mu ishyamba rya Kibira yongerewe hagamijwe kwirukana uyu mutwe witwaje intwaro. Ni mu gihe abaturage bo bavuga ko hashize ibyumweru bamerewe nabi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kurangiza umugambi wo gutera u Rwanda. Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye amarenga yuko yamaze kunoza umugambi wo gutera u Rwanda. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye amarenga yuko yamaze kunoza umugambi wo gushoza intambara ku Rwanda imaze igihe kirekire ifite. Ni ibigaragarira mu itangazo Kinshasa yasohoye kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Gicurasi 2024. Ni itangazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasohoye nyuma y'iminsi 3 mu nkambi y'impunzi ya Mugunga iherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma harashwe ibisasu byahitanye abantu 16, abarenga 30 barakomereka. Nyuma y'iki gitero, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinje ingabo z'u Rwanda kuba arizo zarashe biriya bisasu. Ibirego guverinoma y'u Rwanda iheruka kwamagana yivuye inyuma. Itangazo rya guverinoma ya Kongo ryo kuri uyu wa mbere rishinja ingabo z'u Rwanda kuba arizo zarashe biriya bisasu. Kinshasa ivuga ko byarasiwe Ikaruba, agace ivuga ko kagenzurwa nazo. Ibisasu 5 nibyo RDC ivuga ko byarashwe. Kongo kandi yavuze ko atari ubwa mbere u Rwanda rurasa ibisasu ku butaka bwayo, ngo kuko mu mezi 3 ashize ingabo zarwo zabikoze keshi. Mu bisasu Kinshasa ishinja RDF kurasa harimo ibyarashwe mu Mugunga ku wa 2 no ku wa 7 Gashyantare. Igitero ivuga ko drone za RDF zagabye ku kibuga cy'indege cya Goma kwa 22 Gashyantare, ndetse n'igisasu ivuga ko ingabo z'u Rwanda zarashe mu gace ka Nzuro mu burengerazuba bwa Goma ku wa 18 Werurwe. RDC yaciye amarenga yuko yabigiye gushyiraho mu bikorwa umugambi wo gutera u Rwanda. Perezida Felix Tshisekedi Antoine mu kuboza umwaka ushize ubwo yasozaga ibikorwa byo kwiyamamaza yahaye abaturage be isezerano ry'uko azasaba inteko ishinga amategeko y'igihugu cye uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Ni Tshisekedi wavuze ko ateganya kurasa i Kigali ari Goma. Mbere yaho kandi uyu mugabo yari yatangaje ko afite umugambi wo guhirika ku butegetsi Perezida Paul Kagame yita umwanzi rukumbi RDC ifite. Tshisekedi mu biganiro amaze iminsi aha ibitangazamakuru mpuzamahanga yakunze kugaragaza ko ashyize imbere gahunda yo gukemura amakimbirane afitanye n'u Rwanda mu mahoro nk'amahirwe ya nyuma, byananirana agahitamo gushoza intambara. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere yabwiye abaturage b'iki gihugu by'umwihariko abavuye mu byabo ko igomba gukoresha ingufu zose zibaho mu rwego rwo kubarinda no kurengera ubusugire bwa Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yateguje guha igisubizo gikwiriye abivuga ko bagaba ibitero ku baturage bayo. Ati Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irizeza abaturage ba Goma by'umwihariko abavuye mu byabo ko izakoresha ingufu zose mu rwego rwo kubarinda no kurinda ubusugire bwa Kongo. Kubw'ibyo ingamba zihutirwa zamaze gufatwa mu rwego rwo gucunga umutekano w'abavuye mu byabo ndetse no kwigarurira uduce turi mu maboko y'ingabo z'u Rwanda. Igisubizo gikwiye kizagenerwa abibasira abaturage b'abanyamahoro birengagije uburenganzira bwa muntu, bazanabibazwa imbere y'ubutabera mpuzamahanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yatangaje ko ishobora kuva muri gahunda y'ibiganiro bya Rwanda bigamije kuyunga n'u Rwanda mbere yo gushyira igitutu kuri Perezida Joao Lourenço wa Angola imusaba gufata inshingano zose. Amakuru yacu katuyakomereze muri Chad.
Mohamed Deby yatangajwe ku mugaragaro ko yatsinze amatora ya perezida wa Chad. General Deby yatsinze n'amajwi 61.3% nk'uko urwego rw'amatora rw'igihugu rubitangaza. Mu gihe mukeba we Minisitiri w'Intebe Success Masira bari bahanganye yatsinze ku majwi 18.53%. Bwana Masira yari yatangaje mbere ko yatsinze mu cyiciro cya mbere cy'amatora ariko akavuga ko yibwe. General Deby w'imyaka 40 yashyizweho nk'umuyobozi wa Chad n'abasirikare nyuma y'uko se Idriss Deby Itno yiciwe mu ntambara yarwanaga n'ingabo z'inyeshyamba muri Mata mu 2022. Mbere gato y'uko ibyavuye mu matora bitangazwa, Minisitiri w'Intebe Masira yatangaje ko ariwe watsinze, abisakaza ku mbuga nkoranyambaga kuri Facebook, ahamagarira abamushyigikiye n'inzego z'umutekano kutemera ibindi bizatangazwa atari itsinzi. Chad ibaye iya mbere mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika buhagaritse ubutegetsi bwa gisirikare bukaba bwemeye ko habaho amatora no kugarura ubutegetsi bw'abasivili. Abandi bari biyemeje guhangana n'abo bakandida bavuzwe haruguru bangiwe kwiyamamaza kuko ngo batari bujuje ibisabwa, ariko bikavugwa ko byatewe n'impamvu zindi za politiki. Mubyara wa General Deby, Yaya Diro, yishwe n'inzego z'umutekano muri Gashyantare ubwo bivugwa ko yari ayoboye igitero ku kigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu murwa mukuru Jamena. Idriss Deby nawe yari yahiritse Hissène Habré mu 1990 kandi akomeza kuyobora mu myaka 30 yakurikiyeho kugeza apfiriye ku rugamba muri Mata 2021 afite imyaka 68. Amakuru yacu ko tuyasoreze mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye yise bamwe mu bayobozi b'u Burundi ibivume. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagaragaje ko mu gihe cye hari bamwe mu bayobozi b'ibivume bakwiye kujyanwa muri stade bakerekwa abaturage. Yatangaje ku wa mbere ubwo yari mu biganiro yagiranye n'abakozi batandukanye bo mu Burundi barimo abahagarariye ishyirahamwe rishinzwe ikawa ku rwego rw'igihugu. Muri iki kiganiro hagaragajwe ko leta y'u Burundi ihomba miliyoni 40 buri mwaka. Ni igihombo byagaragajwe ko giterwa na kiriya kigo gishinzwe ikawa gifatanyije n'uruganda rwa Sosumo rw'isukari. Miliyoni z'amadolari zatumye Ndayishimiye azamura uburakari bwinshi, ibyatumye yita abayobozi b'amashyirahamwe y'ikawa ibivume. Yagize ati abayobozi bayoboye amashyirahamwe y'ikawa ku rwego rw'igihugu muri ibivume, kuvumwa kwabo bavumanwe n'abakora muri Sosumo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimangiye ko leta igomba gufata bariya abakozi bose ikabajyana muri stade maze bakerekwa abaturage bose mu rwego rwo kugira ngo bamenye abasubiza iki gihugu inyuma. Ati dukwiye kubashyira muri stade tukaberekana kugira aho bazanyura hose abarundi bazabavume kuko basubiza igihugu cyabo inyuma. Ubundi bwagabwe igitero cy'iterabwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye yihanganishije abakomerekeye mu gitero cy'iterabwoba cyagabwe ahahoze isoko rikuru rya Bujumbura. Ni igitero cyagabwe ku masaha y'umugoroba, aho bivugwa ko abantu bagera ku 9 bamaze kugikomerekeramo. Icyakora amakuru y'abakiguyemo ntiyahise amenyekana. Nyuma y'iki gitero imodoka nyinshi z'abashinzwe umutekano zahise zigota aho cyabereye ndetse n'imihanda imwe n'imwe irafungwa, mu gihe iperereza ryahise ritangizwa kugira ngo hamenyekane ibyabaye muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye yasezeranyije ko abagize uruhare muri iki gitero bazafatwa kandi bakoherezwa imbere y'ubutabera. Gusa amakuru y'abakigizemo uruhare ntabwo arajya hanze. Burundi bumaze iminsi bwibasirwa n'ibitero byakunze kugabwa n'umutware Ditabara. Icyakora kugera mu masaha y'umugoroba ntabwo wari wakigamba iki gitero gifite igisobanuro gikomeye cyane, dore ko cyagabwe mu mujyi ahantu hahurira abantu. Turabashimiye gukomeza gukurikira amakuru yacu. Turabasaba gukora subscribe kandi musangiza izi nkuru abandi kugira ngo baryoherwe n'amakuru yacu. Murakoze.